lonke South Africa. Abantu basinda. Baphila. Futhi fushane ligwa. Bekhona umama onkulu. Wena wazala lamanzi. Wabona isibhakabhaka. Elifu. Kodwa uniform yenkonzo yakhe leyo. Uthi kwabhalwa phezulu kodwa St. John's Apostolic Faith Mission of South Africa. Batha elo libandla uyalihola. Thina ngesizulu. Uthi kodwa ke lindako uzokunikwa amanzi. Ngalo maxesha umama wayese-Everton. Ethandaza notata uthandeni ngibesibona baba. Utata uMkhisini. Utata uMlowi. Bese babesithi ke xa babantu bona bebefana amaziyoni. Uqale kwesimali phela. Ngoba behamba kodwa bejikeleza njengamaziyoni. Sengafani nathi ma-St. John's. Xa umama ezababala ke ngokele nkonzo. Abantu abasekonzweni bathatha umloyi. Uqale kwesimali phela. Abantu umama uvelela kuwabo. Abantu njengoba bejikelezele yena waqa wagida. Njengathi basibona sikasiphethe umoya. Bantu makahlale phansi umama ukhwele sidimoni. Utsho abantu babelapho. Wathi ubaba umloyi miyekeni. Ngoba unesipho sakhe. Ozo wacelela kuba unikwe ibhotile yamanzi. Amanzi zamhlophe awathandazela abayinika abantu iSouth Africa yonke. Kwenje njalo kuma uqale kwesimali phela. Bathi khetha abantu abayi-12. Bakhetha bomama. Kwathiwa ngabantu abazawuhlahluba bachaze izipho zabantu. Uqale kwesimali phela. Ngoba bathenga iBhayibhile beza nazo kuye. Wathandaza kweze kwehla umoya ingcwele. Bakwazi uba uchaza abantu abebantu. Bakwazi ukuchaza abantu. Wathandaza uma. Kwathiwa kuyeza umntwana wakho. Ovela kwaDukathole eJemiston. Ubaba lo xesha wayesekwaDukathole. Abantu abayazi iRhawuti bamazi uDukathole. Utata basemjanyani utata umkhepha uyakwazi ubaDukathole. Kuye besebenza pha. Naye utata umkhepha uyandazi ugqibele semncinci apha eJemiston. Zange ndibone. Semncinci ubaba Masango wathi nanku lo mntu. Uqale kwesimali. Waze ke ngoku nakuba ubaba Masango wayeza wagula. Esebenza ezifemini notata Marago. Uqale kwesimali. Wamthatha kuma wamsa e-Everton. Ugogo Christina. Bafika kuba bahlala apho. Esetronini kamama. Uqale kwesimali. Baxelele lelo. Bathi uzawuthathwa. Uqale kwesimali. Uthi waweza imilambo eyi-12. Kodwa zangathi awele. Kwafika iibhishophu eziyi-12 zecaza ahlukeneyo. Zambasa izandla kulo mlambo wokuqala. Uqale kwesimali. Bathi uhambe kuyobeka abantu izandla. Kwenza njalo ba.